Ka KSU West Ginger Hills District Unit kala Birmingham ban pinhir kaput ya ki jai bin reu Karbi lada ki Karbi ki balasa ha block 1 kim sange no e ka jing pendik Birmingham bersit bat pentrem ya ki khasi ki basong basa ha block 1 ni phae ko khubor ka basai shaki Karbi bakin kenno na ka jing pendik ka jing Birmingham bersit bat pentrem ya ki parado parasnam jongi basa ha block 1 lem kumta ka KSU kan om shu ngap shu pej Henry kin hap shem ya laka jong kalinti bating e ki pasar ki thai blok one hati we pete ki jai pendriu ki jai pendriu Karbi ke nakalian jongi bung kesen i pendrem jor ya kan ki sya pengen bersit jom parado parasnam jongi nama kum ki parado parasnam monsen ilung hilang yaki lada bidon hakan no berita juga jaga ilung hilang keren menisilo baki hakan no kiak shon lan hagagi bidon te penban nah kalian ini jai berdeu Karbi isim kabo habaki wan chakan no kejilang kabang ikot kum kaseng isim kabo penban dak apa berngem bersit dak apa pentrem bat pendik yang diperoleh parasnam jongi ibasa kita ikan blok wan te kekut keruak ke basyai nak kalian kesengi ipa syak jai pendeu Karbi ba nangis sakman keno ke pendik keno ke berngem bat keno ke pentrem yang diperoleh parasnam jongi ibasa kita blok wan nama ladapi ya sedang kumne nak kalian ke KSU nyimla pansusnya nyimla pansupai nyiru ihap pansiam la kajong ke kamram pansiam yang jibak kli yang dijong hidok isnan wat la kano bentar la da mapi pinang berbengan la da mapi pinang berset la da mapi pinang berpendik nyiru minang berbengan pendik yang hidok isnan dijong pi bat pitib hiro bagi dok isnan dijong hiro idon hakene kijaga jong beri ke jongi bagi sak isyong dan kalian jongi nyimla mensupai nyimla mensusngap ya kena kejingge bat kado kadwai na kuat kan kena pasyai ba wat ada dai dan kena bentar ban dai dok isnan nyim salian kalian ke KSU lada pi kum kejai bandru Karbi pi elek pendik si pendik ke dok isnan jongi nama bagi khot ngilum ngilang lagi om mengitmu ban penpai penpra lene om mengitmu ban dan kano ke jing penia per ya kejai benreu ndre ngilum ngilang kum budok islam dijongi ban tip ya kejinge ke bagi kendu hakano ke jaga ke bagi don pada kiwan seno meeting dengan patmen khamdu teri khasan teri nang yo e koi pun kol siteng me nang yo e koi pun kol we rumah senong nampak rotek ba jai pendeu Karbi ki berngem bersit hadu bakin sim jingiem gin kitna yo utang ngadau bo wan jingilan bakhot kakaseng akasenong urto te berbor kecaje hukumne ba tan tiap bagi lawan pendeu bagi dikasih isyak penting tinggi Karbi saya berngem bersit wali apa dia dia jinjir di syak berngem syak bersit yang pernah parasnam insya Allah dia kendu di bawah distrik bukan senyawa haki ban hak tuklar ya kena di syak berngem hak por di si berngem di sargarot nilai ya kendu nak yang naseng hak tu por di syak berngem ni perdok parasnam jumi dari nak kalian jumbo ulah ong ba unya keren modu DC jemu ke West Karbi Anglong Henry kata ya keren tip ke Poisha nang to pada syahmat kajia kunjuk di kana gini syak penting insyaallah te nak kalian jongi hingi kuat ba sorka kan tuklat tuai dengan kam kenang ba kanang jia ke jia ke basong sui atau kita ya penduk maka belah ongi presiden jongi presiden West District kita akan pendik jongi Karbi polisi ni kecing pendik kawan kalian jongi polis Assam kebetulan sudah kita blok 1 kibala katu isnong kena ibu item
jing cha pedik jong kisnong khasi na dalam situ kenong humne ada ki odo plang bersna trep bersna yero ki habar siu khajana ada ki pom ni ki dia ro bikin sna yero betul kam ro ki habar siu khajana Polis Assam ada ki kamau siu ro hab siu khajana ada ki rep jhor ada ki rep ukbau khau bandle kit dalom kata ro Polis Assam krong khajana bakin le yo le hat sikiyo peran kita sejan sedo ru ya bansiu bayar laspa saspa engka balada kitip kini ki Polis Assam bagi beliau dan beratai blok wan kile sikijing ngelang kile kile sejuai kile sikijing ngelang bagi kod anda bagi latih bakal aslang ngene ka wat ba arno man bet pun bursin hi kisah pendik bat ingker paru jaga serta Meghalaya bahkan pet bah marba kimde ban pet tang gisnong kiba kitip kerteng marba kipun gisnong pernah hagat hai blok wan bang kitip kita hado live video tuli gisnong pernah kiba yang mar sida berka Asam karbi anglong ke karbi anglong ru marba kidawa ke jong bestit ngata kala ku tertut ki kwa ban pen he uput jong ki ban wantur seduk gisnong pernah ban na mar ngani kedau kejing ku badan kita belum bat kita belum kisnong karbi ki bamar mar khap bat kisnong pernah bat itu himbursin ide kinong pentut kinong pendik ala kim pentut mekiru ki thus ki Polis Assam bat kine ki belum pernah kile sakhanuli dan kile sejuai na mata kita kejing hilang bat ndak kilawan kisah wan Polis Assam ban berngem mikir orang asnong berngem mikir kit kam snong bat teng wat ban set along ikiro wani kita hai kena ro ki pedik lagi jingri jogi beliau pernah besok senong seturu bagi la imon ban ra yang besi di surah negara lagi imon ban bangu belang di surah negara kita ke jing jong senong pernah bat bursin hi ki Polis jongi pat ki don seneng kimju patio ban hier sikti ki senong pernah di bahasa ki bahasa jing sem nonot bahasa pedik berbor di Polis Assam ini kerpa ini ya ke 10 sarkar Meghalaya di Polis Department juga bahkan Pak di video juga bursin badai pahara sithir kisnong kidon pun hidup live itu kisnong kidon red kidon kisnong he bad bursin hi ki video situ kita di negara yang bad hendrai ki bursin hi ki jingrap ki jitu jintep jong kiru bursin hi kisah cak punjulor lagi di video karbi teng ki thami ki trap lom joki teng wat iki jintu jinte bro kita berperan sekali kha jongki kita ini jingnya jongki berperan gua song stu thai but kumbang sam ngiru ngai ke kerwo ba yaki Polis Assam bat kumjuru yaki beliau barbi ki ba im jiru thai snok nar ba keno kapan ibor nama ba ngiru ninang hiban per ibor nrei kat bagi dang yasa ngobha perkut no ijing le jongki mar ba ngiru ngimkwa tanpa man super ngim mar ngimla bansa berpet gejing terha jogi paradok prasam jogi di situ thai wat kwa bahkan kuat ke por pengini usnam mar kata dalile di kwa banjia pemerintah kecak jinjia tes keweru ba ki blok wan sini ki hap haduk lai la kama dan ki ilaka sile mentang dan jong doloi ilaka raniam bat ni doloi bat sowe doloi minta mina gede ki benai baar kelabang ke ilaka labang nang pulut kebal aja lana du besar bagi kini pun ujak nok doloi labang nang pulut dah benai baar jong Islam ladon ke program nanti sedang lamaran baharawan seki dosi em jong JHMC berkiwi ki MDC bar ngaru ngaladon lang ngalak seki baka JHMC kelak muncul yo doloi jong ilaka labang nang pulut bagi ajit yo doloi akting doloi handrai hadu bentapat bapala kalau beli ke JHMC kamla banai sanat yok teu doloi mar balada jin bagi dayo lo jong doloi kirayo ban register di caka di puta joki iki lingkha di pentor joki bajar situ thai kirayo ban register ling bagi sanat doloi nrai di kerpalu ke JHC bas ngapha ban doloi ban ai ke sanat yo meu doloi baka bagi beliau jong labang nang perut kila jit bat kidon heduk la beliau tu digisnong kila muncul yo web acting doloi bat Henry KJ sifat aduh minta keempat 8 air sanat tengi kerpat dengan sengi KJ bakas kepawan ano sanat dia doloi
kena bagan persuk ya gitu ginong sinong situ kinyo ban register ya kijaga ki puta beli gilit hal ki thor ki bakran ba kinyo ban ham no sepo sinong pra na kat kumbelong menta se asam kim ha semai haria kim ha kidang sa go umdum ndai ki briu situ gatan ki briu penari ki kwa hi bandung sepo mekalia dale leru kim kwa bandai se asam marado bersuara idegi ginong mekalia ki kren ni kudu ketit benar ku bagi kren bagi hiin ku bagi in kerti kudu seturu kejuhi de kim kwa ban hap sepo asam bat kim kwa hinu dale leru ban sak be kunjuk kejingnya kejing stop joki ki kwa ban nong mekalia popaka kena bagi sup kinyo ban imsup imsan kinyo ban rep ban yang ku bagi julong him suha ban jang jadi cengat yang kedon kowe khanduli asai sama nagaliang nagithan raliang pasiti kedon hasnong tumtum khamhuru nasasnya tanta kat pempat jia di jingjia di bakham ki pris pinju khamle marba nadu ta ki sinong kidon bakin poi sidu sa pulis gajengan kesurok don surok klau ki jenjar ki ban poi sidu si cekap don pulis ngira juga pada sarkar bekas nunghaban bu iya outpost hadu muluber dan mujem kenang bagi tu kisnong lak bakin kamjan hendak jara dum tar pampan orlom kebu nak sejam sak yang tumtum sawa pon poi keciking kurat kurlian hantu kibu kebu sini bisa lagi tambah gilit tang sejan sadu kisnong dalam kam sejan ada kim cukap deh bol sini wan di pulis asam di wan penting buan betul kisnong situ Kima sasa. Tidon gi sinong karbil gi baklet gi badon hablang hantu tapi kita ni lem bentuk ikut tu kita ni sinong pana badon sinong laproy kita badon pangi karbi gi soklet ste tidon gi sinong pana hi musa sakang gi pana mata pala wan gi karbi la ham bol majority gi karbi jadi kita aja bursin gi betul ki polis dan pulis di Bandung juga sah